the 5 vital keys to succeed in God's work. Sino ti mayat ti success? Kaya ti amin ti success. But our topic is succeeding in where? Saan tayo dapat mag-succeed? In God's, ano tong God's work? 1 Corinthians 15. Open your Bibles. 1 Corinthians 15, verse number 58. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. The Bible says, page 1297 on your Bible, Kunana ti Ilocano, gapuna ay ayate. Agkakabsat, agtaeng kayo, asititibker, agtaeng, asititibker, saan amagaraw, akan kanayon nga adwan kayo laeng iti aramid ti Apo, in the work of the Lord, nga amuyo at ti aramid yo, at danto kapapayan na iti Apo. Listen, sino kada kayo ti save? Inawat na ni Apo Jesus. Raise your hand. Okay? No inawat mo ni Apo Jesus, kat adaisunan iti biyag mo, hello? Naayaban kang agserbiking kwa na. Bagam takaabay mo, you are called to serve God. Okay? Listen, your flesh, uno dahil human nature mo, the world, dahil lubong, sulisugan na ka, and Satan will plant hindrances and obstacles along your way because Satan does not want you to serve God. Hello? Hanakayat ni Satanas nga agserbi ka iti Apo. That's where the struggle happens. Struggle kunayo man? Adot struggle sa iti biyag, ya? Ngemham mo kung maitulok, nga di kita nga struggle mo, kat isut laped, ti pa nagserbim ti Apo. Api di ko umay makigimgimong, awang ngaming kwartak nga umay makigimong. Hamo ipalubos nga taawang kwartam, tilaped nga di ko umay makigimong. Tano agpadaya, ijay lawag, makadanong ka mat. Uri ka sanok kaadayo, te padaya, makadanong ka. Apay no diti kapilya, di ka makadanon, tatirason mo awang kwartam. Ibagayo no awang kwartayo nga pagplete nga umay, pasundo kayo. Amen? Pasundo kay ti pulis. kung kunak lang kakabsat. But what is my point? Do not allow life's struggles to become a hindrance and obstacle from you serving God. Naawatan tayo kakabsat? Naragsak ti agserbi iti Apo. Rewarding iti agserbi iti Apo. Anat rewarding? Adu ti agururay nga jaya ken bendisyon kadagiti agserserbi iti Apo. So nga ti saludsud kuking ka iti dayti nga bigat. Kayat mo kadi iti agbalegi iti panagserbim iti Apo. So, again, adu nga struggles, why? Gapu di lasag mo, di na kayat. At sabali nga kayat na. So labanam di lasag mo, tapnon hanga di kayat ti lasag ti masurot, no di kat di kayat ti lubong, sulisugan na ka. Ado nga pangalan na tiriknam, guyuguyan na ka. Kat amin di gito'y kakabsat, struggle nga sangwem, labanam amin. Tapnon maaramid mo ti pagayatan iti Apo. Ni Satanas, agimula kadagiti ado. Pagsakitan na ka, ikatan na ka ta trabaho, mangusar kadagiti instrumento nga mangupay king ka, like kabagyam, ay ayatem ti biyag. Kat digito'y dumteng da nga struggle, but again, ulitet, tapno ti kas tag-sink in kada kayo. No matter what your struggles may be, God is greater than your struggles. Ket no adu dagiti rason ta panunot mo,
nga pagrason mo no apay nga han ka makapagserbi, uno sumurot ti pagayatan, agbiag ti pagayatan ti Apo. Kaya't kumet nga ibagaking ka. At ado ti rason ni Apo Diyos, no apay nga dapat agpatpatuloy ka. Depende no anat dingdinggam ita nga rason. Rason nga na lasagan, rason nga na tawan, uno rason ni Apo Diyos. Bagamta kaabay mo. Anyaman digita rasones mo. Bagamta kaabay mo. Dakdakkel iti Apo. There is no problem too big God cannot solve. Just give them all to Jesus. He will turn your what? Into? Wow. Han nakainayaban ti Apo nga magnati pagayatan na ngagserbiking kuana nga di nakatulungan ken ipaay no anyat masapol mo. So please, do not allow any struggle in life, hardship, difficulty to become a hindrance or obstacle ti panagserbim iti Apo. Listen, dito church tayo kakabsat, kada tayo nga gunglo, kadagiti na mati. It does not matter if you are rich or poor. Sino kada kayo ti ibilang nat sarili nga nabaknang? Awan. Sino't ibilang nati sarili nga pugrot? Awan mo't lang. Kalkalaingan na lang. Okay? Kita man takaambay mo. Gage sa man no, baknang, uno na pugrot. Hanga iso data ti basis tayo dito gunglo digiti na mati. Listen to me now. Listen to me now. It does not matter na baknang ka no napugrot. It does not matter no nangatot adal mo like doktor, dentistry, education. When hang ka nakatungtong ti college, sino ti hana nakatungtong? Padak ka na nakatungtungan ti secular college. Hana naka-graduate ti secular college. Awan degree na. Okay? But it doesn't matter, no, the education mo uno awan. It does not matter, no sikat ta Facebook, unoan. Sino kada kayo kakabsat ti vlogger? Sino adult followers nan? By the way, congratulations HBBC, we have reached 100,000 YouTube viewers. But listen to me now. It does not matter, no napintas ta balay mo, wano abong-abong tabalay mo. Hello? What really matters is, agbibiyag kakaditi pagayatan iti Apo. Because uray adut kwartam na pintas tabalay mo, no ang kagbibiyag ti pagayatan ti Apo, that's useless. Your life is a waste. Sayang tabiyag mo. Bagam takaabay mo, sayang tabiyag mo, nohang kang agbiag, ti pagayatan ni Apo. Does it make sense? Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong doktor, ganun ang mindset. To serve God. I am not impressed with his being a doctor. What impresses me more is his heart to serve God. And as a doctor, gagamitin niya yan para sa Panginoon. Kaya, libre na ako sa kanyang check-up. Nanggagyo ko na itay? The best thing I can do to serve you. Amen? Kit-kitak, di responsyo itay kat, ay, salamat, libre consultation. Libre reseta, libre pa'y agas. Does it make sense? I don't care. Uri na bayag ka nga member dito, yung na biit ka pa'y, mesa lang ti saludsod, agbibiyag ka ka diti pagayatan ti Apo. Are you serving God? That is the bottom line. Are you following? Yan ang bottom line, mga kapatid. Kaya ngayon, dahil nakaset na ang mind natin to serve the Lord, I will then teach you how you can successfully serve God. Kasi ado nga struggle talaga. Ado nga makaigawid, ado nga lapad. So, let me teach you how you can successfully serve God. Okay? Number one.
How can you successfully serve God? Number one, be strong in the Lord. Wow. Now, when I was listening to Lester's testimony, not Lester, his testimony, anat nakita yung kakabsat ijay, number one, jay kinakapoy na. Inikat ti Apo, dagiti amin nga rasones, tapnon, agtalag isuna ti sarili na. He reached a point nga kunana human limit. Kaya nga sa di human limit, nagpatingga ti kwartakon, adupay paggastuan. Sino kada kayo ti kanayon na kasjay ti sitwasyon na? Come on, raise your hand. Nagpatinggat kwartakon, adupay paggastuan. That's what you call limit. And the Lord allows that to happen. Why? So that we see our weakness. Why? Why is it important nga makita tayo nga nakapoy tayo? Because that's when God can make you strong. Han na punuan tabasom no adot kargana. Katempelang jenagyan na, tapno ikargana, they jay power naging ka. So when you are full of self, when you think you don't need God because you have knowledge, you have ability, you have connections and all, God cannot fill you. What is the key to successfully serving God? Be strong in the Lord. Amen. Pastor, what does that mean? Be strong in the Lord. Sursuruwam ti agpapigsa ka nagpakirit iti Apo ti inaldaw. That's when you need your personal daily devotion. Sino kada kayo ti at the daily bread nan? Come on, at the daily bread, you raise your hand. Okay? At the daily bread, digiti bisita tayo. Arataga mo tayo. James, sinaga mo, ya? At the daily bread mo, James? Awampay. O dapat at the daily bread mo ni, ano tinaga mo tayo? Russell, at the daily bread mo? Meron na? So you have to start reading that every day. Ngam next year to, 2023 day. Why? Men shall not live by bread alone. Sino kada kayo kakabsat? Tila pampamigat na, pandisal kape, umdasan. Okay na yun, di ba? Pandisal kape. Aglalo nyo dyan pandisal, ada palaman na nga itlog. Yeah? Pandisal kape. Okay na yun, di ba? But men shall not live by bread alone, but by every word. To be strong in the Lord is to receive His word every day. Just like a tree, nga kasapulan na ti danom, kat kunutan na jay danom, tapno agbalin nga napigsa, nakirad, dumakkel, narusbok ti bulong na, katagbunga na. But the key is what? He draws a water from underground. You and me, if you want to abide in Christ, draw from His Word. Anat nang papigsa kini Lester all throughout, the Word of God. Isaiah 41:10 is a strength to him. Anak ko na Isaiah 41:10. Kabesa man man. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will help you. I'll strengthen you. I will uphold you with the right hand of my righteousness. Every day, draw from that promise. Draw from that promise. I can do all things through Christ. See that? Kaya mga kapatid, no hangkag devotion, nakapoy ka. Magamta ka ambay mo. No hangkag devotion, nakapoy ka. Nalakana ka, nga tipuugan tilasag, tilubong ka ni Satanas. So every day, you want to be strong in the Lord? Draw from His Word. Dagiti sa una kakabsat, ti pagbiagam, pagtakderam. Standing on the promises of Christ. Come on, sing. Through eternal ages, let His praises sing. Glory in the highest I will shout. What will you sing? Standing. Where can you find the promises of God? Wala yan sa parmasya. Wala yan sa butika. Wala yan sa hardware. Wala sa Wilcon. Wala sa Robinson. Nasa Word of God. Here are the promises of God. This is our strength. Amen? Every day.
Nanang, dahito iti pigsayo. Tatang, dahito iti pigsam. Estudyante, nga permi, ti stress na, dahito iti pigsam. Amen? That's number 1. Be strong in the Lord. Number 2. Second, how to successfully serve God. Be steadfast in the faith. Be steadfast in the faith. Anak ka na sound nito, be steadfast. The word steadfast is where you get the word fasten. Say fasten. Fasten your seatbelt. What does that mean? Why do you fasten your seatbelt? Why? So that if collision accident happens and the impact is strong, ano mapasamak king ka nung nakapasen your seatbelt? Hangka maipurwat. Hangka mayadayo dito gomo. Hangka maiwarsi. You will be unmovable. Hello? Do you know why you get easily moved? Because the word fasten, listen to me now, in the Bible, the word fasten is related with the mind. It has something to do with the mind. So, yan na dapat i-fasten mo. Anat i-fasten mo? Jai? Panunot mo. Adamad la panunot tayo. Amen. Damagam takabay mo. Adamad la panunot mo. Okay? Anat i-fasten mo, ta? Gird up the loins of your mind, kunana ta Bible. Gird up. Anat gird up? Irutam. Utam. Why? Because the devil will come to shake your faith every day. Inaldaw nga umay na ka, solisugan ni Satanas to shake your faith every day. And unless nga ituldok mo yan ta panunot mo ko nam, Lord, I shall not be moved. Amen? The Lord is at my right hand, I shall not be moved. Lord, I will be steadfast. You must have a mind like this. Dapat ti-mind mo kastoy ko nam, Apo, pabaknangan nak, uno saan, agserbi ak latakang ka. Amo ito example ti fasten your mind, steadfast in the faith. It's just like the three friends, Shadrach, Meshach, Maysam, Abednego. Taluda gagayem. These were young men. And the king said, he signed a decree, nga siya sinuman nga han nga grukbab kadije in patakder na nga bulto nga dakkel. What happens? Will be thrown into the fiery furnace. To hanga grukbab. And so here comes the moment. All the instruments were sounded. It's time to worship the statue. Everybody bowed down. Agluto, insardeng nat nagluto. Nagiti nakasakay kabalyo, nagsardeng, walking, they all stopped and bowed to the statue. But Shadrach, Meshach, Abednego were standing up. That's faith. When the world, the popular, almost everybody bowed to the statue. And you know you're a Christian. You know the Bible. You are a Baptist. May conviction ka. Ang mundo ay sumunod, pero you will stick to the Word of God. Hindi lahat ng uso ay tama. At hindi lahat ng tama umuuso. Kung sana ang tama ang umuuso, edi maganda. Kaya pausuhin natin ang tama. Pero hindi lahat ng uso ay tama. Look, lahat na ng tao, they bowed to the statue. That's the majority. But these three did not bow down. Why? They know their faith. And they made up their mind. Fasten. Hello? And Daniel said in his heart, I will not defile myself. Isong amoy ti kasapulan tayo. Listen to me now. You know the faith and fasten your mind. Make a decision. Resolve, Lord, I will follow Jesus. No turning back. The Lord before me, the cross before me, the world
behind me, no turning back. Wala akong pakialam kahit itong post na ganito ay sikat sa mundo, I know where I stand. Listen to me. The people who move the world are the people whom the world cannot move. If you will only make a stand, you will make a difference, you will successfully shine. You will move the world. Nawatan nyo? Did you realize mas powerful ang ilaw kaysa darkness? Darkness is simply the absence of light. Takpan natin yung init. Kaya nyo? But if we cover the sun, then suddenly what happens? Darkness will be all over the place. You remove that, what do you call that? Covering. And then, magiging maliwanag. Because darkness, everybody say with me, darkness is the absence of. Bakit may darkness? You are the light of the world. With Jesus in you, agsilaw ka. Fasten your mind. To your friends, you are the light. Jesus in you is what they need. May pera yan. May cellphone na maganda yan. Malamang magara ang buhay niyan. Pero walang Kristo sa kanya. He's in darkness. Jesus is the light. So you have to make a stand. Steadfast in the faith. Amen? Kita nyo kakabsat, no nagsipnot dito, uray kasanot kinakapsot, jay silaw, mangtod tilawag. Yung sapay ko mata ti silaw tayo, 1,000 watts. Amen? Sabi mo sa katabi mo, shine for Jesus. Praise the Lord. Fasten your mind. Make up your mind and say, Lord God, my friends will go this way, but I will make a difference. Tanong nagsilaw ka kakabsat, talaga you will make a difference. Light is more powerful than darkness. Di ba, kung ni Pastor Jun, hindi malagip ko nukwa, kung kumalipatan di sa una, awang pa'y nakitak nga flash dark. Anat ada. Because there's nothing you can do to produce darkness. The only thing you can do is what? Remove light, then suddenly, darkness. Iso nga ka, silaw ka di eskwela, silaw ka di barangay, silaw ka among your friends, silaw ka yan tapagubraan. Make up your mind. Fasten your mind. Lord, I will shine. So anong nangyari doon sa tatlo? Anong nangyari doon sa tatlo? Because they stood up on their faith. Anong nangyari? They were thrown in the fiery furnace. But praise the Lord, hindi sila iniwan ng Panginoon. Among nagtakder ka ti sa utiapo, iiwan ka ng mga friends mo. Iiwan ka malamang ng mga relatives mo, pero hindi kayo iiwan ng Panginoon. The Lord was with them through that fire, and the Lord delivered them. Pero listen to me, listen. Sabing ganyan nung tatlo, King, sabi nila dun sa hari, our God is able to deliver us. Kaya na kami nga iligtas ti Apo mi. But, he said, but if not, that's mindset. Do you have that mindset? Nohan na kami ligtas ti Apo, King, we will not serve you because we will always serve our God. Anong ibig sabihin niyan? Ang Panginoon man, pabaknangan na kuno saan, I will still serve Him. Song bata na digiti karara kung saan, I will still serve Him. Duray agsarden ti kaabay ko, agtuloy aklatan. Look at your seatmate. Tao yan, hindi yan Diyos. Tao yan, pwedeng tumigil yan. Why? Kasi darating ang time, may mga struggles na pwedeng makapigil sa kanya. Pero Dasel, DQ, don't quit. Don't quit. Kahit anong struggle, don't quit. So sabihin mo, Lord, even if my seatmate will not serve you anymore, I made up my mind, I will serve you. No kastat panunod tayo amin kakabsat. Wow! We will successfully serve the Lord. Okay? Number 3. This is where we end. Number 3, very important. How to successfully serve the Lord. I'll give you the third. Go ahead.
Be sterling in your... The word is sterling. Everybody say the word, sterling. In other words, no agserbi ka matlaangan iti Apo, aim for the best. Aim for the best. God only approves what is excellent. Everybody say the word? Excellent. Excellent. No para ti Apo kakabsat, we do not settle for average. We go for what is excellent. Be sterling. The word sterling means excellent and valuable work. Amen. Ibig sabihin, make sure nga ta pa nagserbim ti Apo ket ada value na. Valuable work. Hanga nete, uri jak mapapan church, agserbiak iti Apo. Oh no, awan value na to service mo. Because the value ti panagserbi iti Apo is first of all, in the church, through the church, to the world. Anat ka nang sa kunday, J. Pastor? Ti value ti panagserbi tayo, ipakita tayo iti kagimungan, ket babaan ti kagimungan, agsubli tayo ti lubong, dala natin ang pangalan ng Panginoon, and serve the world. That's valuable. Amen? Effort or quality, one of a very what? High standard. Now, Pastor, yan na ta Bible data sterling. Tila mo tayong sterling kat notebook. Sterling tinagan na. I'm telling you what? Jesus Christ demonstrated sterling service. Wow. Impakita na kakabsat. In fact, Jesus, although King of Kings, Lord of Lords, ngem linipat na dayjay, imay, so He can serve us. The Bible says in Mark chapter 10, verse 45, it records how Jesus came to serve. Mark 10:45. Tignan natin, Mark chapter 10, verse number 45. Okay? Mark chapter 10, verse 45. Are you following? Okay, let's read everybody. For even the Son of Man, sino to? Jesus Christ, came not to be, but to, and to give His life. Tell me, wow, that's the highest form of service. He gave His life. He did not just give resources or money, He gave His life. That's sterling service. Nakita yung kapsan? Anak ko na, He gave His life as a ransom for many. You and I are called stewards. Katalek ti Apo, inikan na ka ti Apo ti biyag, inikan na ka ti talent, inikan na ka iti ability, strength, energy, education, and all of that. What is the end? Ano ti end na deta into naging ka? To serve. Are you willing to serve with God with what you have? Ti sanudsod ko kada kay kapsat, willing kay mo't lang nga ipaaramat ti Apo, deta adda kada kayo. Amen ba? Hello? Again, it's not a matter of how much you have, but yung bang nasa iyo, pinagagamit mo ba sa Panginoon? Are you with me? It's about serving God. Okay? 1 Peter 4:10. 1 Peter chapter 4, verse number 10. Ano nakalagay? 1 Peter 4:10. As every man hath received, we receive from the Lord, a gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. So much with service. Let's talk about sterling. How do we render excellent service to the Lord? Kasi, dapat serbi ka iti Apo, hanga dete, okay na yan. You want to successfully serve God? Give your best. I'm telling you, every time I come to preach, I want to give my best. I want to give a sterling service to the Lord. Hago kay tisinsinan, amen? When you play that
Instrument, give your best. When you sing in the choir, give your best. Whatever you can do, haman nga during service, kada kayo follow up, discipleship, do your best. Now, how do we give our best service to the Lord? Do you know what is the key? Listen to me. Tapnon mairender tayo ti apo ti kasayaatan nga panagserbi. Do you know what we need? Do you know what we need? Discipline. We need discipline. Say that word, discipline. Anat Ilocano discipline? Sa ikauunlad ng bayan o bansa, anong kailangan? Disiplina ang kailangan. Kita nyo ha? Listen very carefully. The Philippines is very rich. It has so much resources, enough for its people, and even to export. But why are we failing? Ha? Gusto ko naglalakad ngayon para sa ganon, mamit ko kayong lahat. Diyan ba kayo? Amen ba? Oh. Naniniwala ba kayo? Agree ba kayo? Mayaman ang Pilipinas? Natural resources? Biruin mo yung Philippine Deep. Malalim yon. Mariana Trench. May naka-imbak doon na oil. Mayaman ang Pilipinas. At ang yaman ng Pilipinas is more than enough for our Philippines. Pwede pa tayong mag-export. But why are we failing? What is lacking? Tell me. Ang Pilipino magaling. Mapagbalin na, di kita pwede nga Logan, Korea? Iyan? Ibasurat Japan dito, agbalin na brand new, Brother Ruby? Talino ang Pilipino. Taas noo kahit kanino. Sa buong mundo, ako ay Pilipino. Pero why are we not prospering like we should? Tell me, what is lacking? Discipline. Nakita niyo mga kapatid, ang church natin, praise God, ang dami natin. Look around. Tingnan niyo yung mga nanonood, ang dami nating mga ministries. But if we do not have discipline, useless ang numbers. Useless yung ating mga napakadaming manpower. We have potential. Say the word, potential. Bagam tagaabay mo, at the potential mo, maaramat na katiapo. Russell, may potential ka. Magagamit ka ng Diyos. Pero alam mong kailangan mo para magamit ka ng Diyos? Discipline. Naniniwala ka hindi? Do you know what is potential? Let me define what is potential. Potential is an unused talent. Talentong hindi pa nagagamit, potential ang tawag doon. At marami sa inyo ang may potential, ibig sabihin, may talent, pero hindi pa nagagamit. So it is still a potential. A potential is an untapped energy or power. Sun is a source of energy. It's a potential. If you know how to use it, it becomes a blessing to you. And that's why we have solar energy. Sino sa inyo ang merong solar-based na ilaw sa bahay? Biruin mo yun. Dati, tila maibilbilag, irik. Hello? Sino kada kayo da irik na ibilbilag? Irik lat maibilbilag, you know? Ngayon, ti maibilag, what do you call that? Panels. Ibilag mo ta panel, agandar ta electric pambaw. Why? Because some people know how to use a potential. Ikaw may potential ka eh. Pero alam mo kung bakit hindi nagagamit yung potential mo? Lack of discipline. Oh. Ang pera, potential. Sino kadakiti ada kwartana? Amen.
Hang kayo nga agbabain kakabsat. Hang kayo kuskusit. Sino ti adda kwarta? Hang ko dinamag no adu kwarta. Ang tinatang adda kwarta na. Amom de adda kwarta ang adda tabangko. Agingga na mausar ti ministry, potential yan. Unused. Subukan mong i-withdraw yung pera mo sa bangko. Bigay mo sa gawain ng Panginoon. Nagamit ng Diyos. But in the process, a potential is buried inside you, but in the process, if you follow discipline, according to the Word of God, then God can use your potential. I'm glad when I was young, I was 14 years old. I learned to follow the Bible, the discipline of the Bible, and God used my life. Hello? That is a potential. So sabi mo sa katabi mo, gusto mo ba magamit ng Diyos ang potential mo? Amen? Anong kailangan mo para magamit mo yung potential, magamit ka ng Panginoon? You need to have discipline. So Christians who have rendered God a sterling service have learned to discipline themselves. Pastor, anong discipline ang kailangan ko? Discipline of what? You will be strict on yourself not to follow the world. Refuse the world's influence into your life. Hamoy palubos nga tilubong kontrole na tapanunot mo. Uno di kita barkadam, guyuden da ka nga iya dayo iti apo. Discipline. Hamoy palubos nga ti social media, ibusen na ta oras mo. Sino ka dakita da Facebook na? Baliwan nyo da password yung nga ni mahakdetan. But do not allow social media agasam 5 hours. Wow. Anong sabi ng 2 Timothy 2:21? This is very good. Kahit dito lang tayo magtapos, mga kapatid. May ipakitak lang kada kayo, digito'y importance iti pananglipat ti lubong. Everybody read. If a man therefore purge himself from this. What is purge? Sabi nila, ayun o pastor, purgatory. Walang tori, purge lang. If a man purge himself from this, no dalusan na tibiyag na manipod ka digitoy. That's discipline. If only the president will clean, the chief PNP will clean. Alam nyo nang ibig sabihin nun, right? Lilinisan niya ng corruption. Ayos ang sistema. May disiplina. Then the government will be able to serve the people very well. Kaya ang daming mga members sa mga churches, matalino, magaling, magsalita, pero hindi nagagamit sa church. Bakit? Because they don't purge themselves. So i-purge mo, tabiyag mo. If any man will purge himself from this, ano tong this na to? This, anyaman nga makaperdi ti panagserbim ti Apo. Panunot nga nanasayaat, impluensya ti lubong, barkada no kailangan ibatam, do it. Because you cannot allow these people from hindering you to use your potential for God. Palubos mo lang nga digitoy, isut mangigawid king ka, kat di potential mo nga para ti Apo, haan nga maitap. So from all of this, worldly things, anong mangyayari sa'yo? He shall be a vessel. Anat vessel? Kaya nyo tayo Ilocano nga Bible yo. Ano Ilocano vessel? Vaso. Letter V. Victory. Vaso. Look at this. Okay? What is this? Wrong. Tupperware. Tita Beng, Tupperware. Okay, a glass of water. It's a container. A vessel is a container. If you are a container, a vaso, anong mangyayari? Unto honor.
not your personal honor. Amom no apay nga nakamausar ti Apo because you're seeking your own honor. Your own glory. Gusto mong maging sikat sa mundo. Sa sarili mo lang, imbes na ang Panginoon. Unto our sanctified. Nailasin. You know, when I was 14 years old, God called me, I had to sanctify myself. Ibig sabihin, give up all these things, set apart. Agbiag na santuan, and meet the master's use. Wow. Sino't mangus-usar king ka ita? Definitely someone is using you. May gumagamit sa'yo eh. Gusto mo't hindi, may gumagamit sa buhay mo. Either ang gumagamit sa buhay mo, masama o mabuti. Either ang gumagamit sa buhay mo, ang Panginoon o ang dyablo. Who is using your life? But if you will purge yourself, you will be sanctified and meet for the master's use. Sino kada kayo timayat kang usaron ti Apo? Nga deta potential nga intalimang ti Apo king kagat usaron na para iti glory kan honor na. James, gusto mo yan? James ang pangalan mo yan? Ilocano, Santiago. Praise the Lord. Manot tao mon? Daling kagkanta? Oh. Gusto mo bang magamit yung boses mo para sa Panginoon? Anong gagawin mo, James? Purge. That's discipline. Clean. Aduti mayat nga, aduti again nago nga mayat nga mang-influence king ka, but you have to discipline. Lack of discipline is the cause of many failures. Purge himself from this master's use and prepared unto every anyaman ay paaramid ti Apo. That is service to the Lord. You can serve God well. You can serve God successfully if you purge yourself from this. Di ko makararag mo itagat ko na Apo. Halang gayam nga struggle iti makailapot ti panagserbik. Uray pa'y gayam, dagiti ado nga sulisog. Dagiti barkada nga sana naimbag. Ti social media, panunot nga nailubungan, deti lasag ko, kinasadot ko, dagiti basbasol ko. I have to purge myself. And I shall be a vessel unto honor. Many years ago, adakano may isang adda iti, what do you call that? Dete, pasto. Pangawag mo nga minan. Te, dakil nga lote, pagpastuan. Ha? Rancho. Okay, hacienda kat pagmulaan ti Unas, Hacienda de Luisita. Rancho. And he owned cattle. Nakatado nga bakbaka na kakabsad. And because he was only living, siya lang namumuhay. Alam mo ba, ibus di gatas ti amin na baka everyday? It goes to waste. And so what he did, he got an idea. He wanted to share the milk to his neighbors. And from the neighborhood goes to the whole community. Kaya ngayon, guys, nang notice at sabi niya, okay, I will be out at 6 a.m. to deliver and distribute the milk, but you've got to have your pitcher. Dapat at the pitcher you jerwar. And the pitcher should be clean. Because if it is not clean, mabangles jay gatas. Kasi no tapanunot mo ngamin na inlubungan, jay sa uti Apo, jay panangusar ti Apo, nonsense, maperdi. Makaperdi ka no adda na inlubungan nga biyag mo. So ganun ka-stricto ang Panginoon sa cleanliness, holy life, discipline. Nakikita nyo na mga kapatid. Okay? You cannot serve God. Nga di kayat mo lang surusurutin. Anyway. So, the following morning, he woke up 5 a.m., 4 a.m., and of course, may mga tao siya, taga-collect ng gatas, inipon niya, and he started to, what? Go his way with his wagon. So, mapano nag-distribute? Katpiman kakabsat, alas 6, lumabas ka, digiti balay, adada balay, nga awang pitcher na. Awang mo't indatag na nga pangikargaan nat gatas. Digita Kristiyano kakabsat nga, kayat na nga usaran ti Apo tabiyag mo, di ka mo't idatag ta sarilim. Yes, amen.
At the potential mo, di ka mo't idatag tabagim. At that siyempo mo may tumulong agdalos, di ka mo tumay. So kasano nga kargaan na katiapo, ti parabor na tapno usaran na ka, di ka mo't idatag tabiyag mo. So dapat itang bigat, kunam kumaapo, idatag ko ti biyag ko ken ka. Awan serbik, nuhang ko idatag ti biyag ko ken ka. And then, he passed by some houses, kinargaan na, di kita, the picture na, but there were some houses nga, the picture di sango na, but you know what he always does? Listen, sakbay nga agikarga, lulita, sakbay nga agikarga ti gatas, ang uto na di picture. Agat katay. Aga-arak. Nagikargaan da arak, di karabyan na. Agat isbo. Nag-isbo ang nga nagpatnag. Imbulang da isbo na pandalata, hindi so di picture. So he rejected. Amom ti apo, ang uto na tabiyag mo. Ang kukayat deto, agat bisyo. Ang kumausar deto yung tao. Ang kumausar deto yung tao. At the rebellious ti spirit na, madi. Ang kumausar deto yung tao, tala sarili na't pampanunuton na, nabangsit. Hello. Ang kumausar deto yung tao, adu ti hananaimbag nga ba nagtibiyag na. Hello? No kaya't mong usaron na katiapo, dalusam, discipline. So, di maangot na, kore lang ang makasarwa, tirik na, nagakabsat ko na, I'll leave this, hanggang nga kargaan dito. You see that? So, iti dating nga bigat kakabsat, if we really want to serve God and render a sterling service, ano mo naramidam? Idatag mo tabiyag mo ti apo. Kada kayo nga dati choir, pabaruan nyo tapanang idato nyo tabiyag nyo ti apo. Amen? Kat kunam, apo Diyos, if there be, search me, O God. So kimaten nak apo, ket no adda ka di makitam ti biyag ko, nga saan nga alinyado yan ti sasaom. Adda makitam ti biyag ko nga di makaayayo ken ka, nabangsit iti imatang mo. Apo Diyos, dalusan nat. Katulungan nak nga mangiwaksi ka digitoy nga banbanag ket dalusak ti biyag ko. Tapno I will be meet and prepared for the master's use. Han agpilpili ti apot usaron na. Ubing wenno lakay. That's not the limitation. Adda kwartano uno awan, that's not the limitation. Adda adal na uno awan, that's not the limitation. Nga maaramat na katiapo, no nadalos tabiyag mo. Padalusan tayo kumatiapo ita kakabsat. Sino kada kayo timayat nga padalusan kan apo ita? Unay ka? Uray mamutsi ka? Tita, kayat mo't uminom nga arinola di basong? Duray man pa'y dita anak. Duray man pa'y siguro ti ikargada yan ta arinolam kat giso, igado, chapsoy. Kayat mo itong nga ganan. Nakita yung kakabsat? Iso nga, we cannot serve God nga, well, at least sa dag dito, kayong mga nasa AV, magpalinis kayo sa Panginoon. Orkestra, magpalinis. Hang worldly song tituktukar nyo, di balayo, tapos di, may titukaryo. To God be. Pero dakat di balayo, may way mo tatuktukar mo. Ay, hindi dapat. Yung mga kumakanta ng choir, ang ganda ng kanta nyo kanina. Pero sana kahit sa bahay, Christian song pa rin. Malinis. If only you learn the discipline of clean life and holy life, God's way of using your potential will be almost limitless. What a blessing. Apo, ada ugalit nga na naimbag. Apo, ada panunod ko nga na naimbag. Balbaliwan nag-apo. Change my life. Renew. Ano dati, aramidin tayo no kate tricycle, te motor no kwa? Overhaul. We need spiritual overhauling.
I'm telling you, the process is painful, but it's worth it. Tano ti apot mangusar king ka, nagpaido mga ragsak. Nuhan na ko sa usaran ti apo, adok kwartam, sekalat na ragsak ti sarili. But if God is using your life, you'll be happy in the Lord. Every head be bowed, every eye be closed. What a blessing. What a blessing. Okay, everyone watching, everyone in the Zoom, in the sanctuary, sino kada kayo tina-bless ti message ta itang abigat? Raise your hand. Oh, Pastor, what a reminder from God. Masapul gayam nga tibiyag ko na dalos ti imatang ti Apo. Iwaksik ti na lubungan. I will live a discipline. Come on, bow your head right now and pray. Kat ko nam Apo, number 1, idatag ko tibiyag ko ken ka Apo. Here is my life. Take my life and let it be consecrated for Thee. Take my silver and my gold. Take my feet, take my hand, take my heart, take my life. Idatag mo tabiyag mo ti Apo. Come on, you pray that right now. Idatag mo tabiyag mo ti Apo. Apo Diyos, at ti biyag ko Apo, idatag ko kenga. Secondly, Apo ko na, search my heart. So kay matam ti biyag ko, no adda ka di makitam, nga saan nga apagiso, ugali nga hananaimbag, panunutan na nasayaat, aramid amay kaniwas king ka, Apo, dalusan nak, pakawanen nak, tulungan nak ka mangisaganak ti biyag ko, ngagserbikan ka, for I know I have a potential in me. Help me, Lord, to live a spiritually disciplined life. Apo, tulungan na. Oh Lord God, we come to you with thanksgiving and praise. Thank you, Apo, deti mensahe. Kasapula mi ti kakastoy, Apo, nga pamalagip. Nga maawatan mi, nga dayti biyag mi, the life in itself is already a potential. Ngem, sayang Apo, nuhan na mausar para kan ka. Dagitintod mo, sayang nuhan da maaramat para ti trabahom, para ti pakaidayawam. No para lat bagbagi mi Apo Diyos, sayang. It will never be a potential. So nga Apo Diyos, paaramat mi ti biyag mi king. And I pray that each and every one of us who prayed this morning and say, God, dalusan na kami, sukimatan na kami, balbaliwam dagitihan na imbag nga ugali mi, isimpam ti pa nagpampanunot mi, baliwam dagiti ras-rasunes mi nga na nasayaat. Tulungan na kami nga idyan, dagiti bisyo, dagitihan na imbag nga aramid, tapnon ti biyag mi na dalos, natarnaw, nasinaw, ket naragsak ka nga mangusar kada kami. Lord God, basit lat biyag mi tirabaw iti daga, ket kayat mi nga ipaaramat ken ka, digiti nabatbati nga aldaw tawtawen, gundaway ken tiyempo mi. Kasta ti kararag ken puso tunggal may sa kada kamita. In Jesus' name. All of God's people say, Amen.